Ecclesiastes 3:7 osenkafo emfaso e wokom yim faso pa e wokom yim eni e ba be hwade o Ecclesiastes 3:7 osuani wo nebre na opam wo nebre komye wo nebre na okasa nso e wo nebre wanka me kra Amen. ye wo bra ye kasa ene ye wo bra ye kan no tum ebusuafo ye hum saade yintam a kebie nyame de yakoye nim che ba bia ye wi awere ho sem e wo mu ni se wo mu aye aye yes ye kan asem a kire ma ye firi se wo mu doye no dodo no aye atamfo ye from silent enemies one wonam wo de wonim ne se dofo but inwardly no what town che bibia timpontu aya efrase a ekoso wa bra bomu no o ka kire na no de nani masre dry laugh why say nani mu no no waka wonimu se ebebemu am yahwe medofo ka wanu tum ade bi efrase a eboboba wa bra bomu a edi animonyam bebre wo no unyonku bie no awonafofo no ye 100 a emu 80% na enyo omode se sa ade ne beba omo ho oho ko so no susu se ade na anyo no na yewo kawanu tum edan na wukunso obesi amawa kawanu tum enkoda na adwuma na ye ya kawanu tum stop blowing your trumpets yedi Bible say oba kasafo say ye no oba kasafo betina fie yama ye say eba kotena kwawe so chokrodododo ebi wo ho a emema nim die nyame de ama wom enema ne ba na dede ne ba sa ba ma ne pese o pie frifie na oba krase ni sebe no akogina gate na chi enya me man ko ba bia nipa ne pie afrifie sabe yo beba na mu adwo no wasa ko gina point atum se o mani pie wo yo ba otisa she kasa akukwa ntwiwa ye mfa wasem bia serious because by man so be kan say ya ade papa bia mpie firi mu ma abufuo ba suase ye be hye ho so ni aye kom na ba man no be realize ehunu say ade am ye yem sentwa yi wano den wo kasa dodo enema dwa ye no che mema ema besia ye dwa ye no papa ye dwa ye no aton ye ma ama ene o mesei Joseph amani hu nyina ne se oyi na dai so kire wonu anom ko wie na fiase enhyira ne baade so bia na nkasa wo ha no kofifa mu no na nko wonfa mu kan wanu tum why no mo ne yesre kwa wo mo boa wo mo ye pretenders ade papa bia no eba wo ha wadanfo se eye ne de se wo no eba wo ha eye ne de mi so mo ye 800 a emu 80 na ye wo mo ya because osusu se ono kwa na mo fe chen onimade chen na sa de ohini ni TV so awoye mi metimi aye no kra no journalism school papa ben en wo koye eye no kre but adom no en edimete en wo sra no en edimete protocol breaker no odimete enti mesraw wakakakra twaso na nyomude mi se champo etema yana ko yin sem wose ni mo free hefa eno wa bo asem so enipa dodo nyina ma ne hu aye hu wo wiase samre eye kasa dodo ka aye ntimi kan ya no entum enhyira bi eba enya emedru ye na nsoso no wo bie so na aka ensensemu
tinia me pesa me kan say oba wa fo ya wote aware ase abrabo bia ya woni wukunu ebo enhye bia ya ono wo yenhye nkomodie bia ya woni wo edie na wabo wono no se wo hu se wo be ka wono atu enye ne menyina na efiti ase a na se wo bie so a ekọ awieye papa bi enu nti no se ye emai ya na ye kasa dodo atam se na frustrations no entini yentimi nhia ho so ne mom ne enne ye hia ne se ye momodin se ye be hye ho so woni ma bi ho woni wukunu anya asem ede be pa na betimi amba se secret bi ono wa hye no yi abeto abonten enam se no ho ye wa hinti ekoba ne sa no a ne nipa ehu wuntwom enti se ye emaya ya ye ware be se aware ne ye yi a yankra ya no ni nso nyi enipa eni enyi obi ono wo siri bia na pe wasem obi ya wota wo de wonu so wota na ne obi ono ya wose wonu wo sire no ede be de na chese odo wo wonim ni tirim yankopon ade ode boy no nke hu etima nkam se ke bitwe ya ho ensekan ti ne America ne se susu ji enipa di susu kan wasem kire enipa enhyira bi ebe wakwan mu awie emre bi na me kope ade bi na me bo obi amane be ko no konya ade no ma me de no manya na obi temi warning wase ya na wodo nipa dodo twi break na me twi break no so eboa me san na eye kumase yi hotra ejapade bi yanzo so nyankopon ntie odo na me wontimi nsaka ti me America ne se enamfo yenso so mfa o ne anyi wo muni se anka ne no nanka wobuhwani ne timi ye wo ene de wadamfo abusia bia wo mfiri mu wote wasem a omutimi kobopo omutimi je ho paa ema waje we friends abrabo bia ya obo krampo no esai wo betu kwan wo nyentu kwan na da wano na wo monta de odi ache ene oni eno na na anu no obi ni na furu nko hye ya yeku no obekwa me ahwe nanso keka ni tiri man ka bia nka ne nko wa bochire enso na wo hye asase ase ne ye kan se emma so person ware wo ba bompa ye che radi no so nche wadamfo na bia no wadamfo ko ma no ope no obesewo a kire wadamfo oba no ema oba no na bi kura no wa ampren so nke bia na nka o mfepade ya nka na ase obetimi na bobra eno no nanso so no adamfo no a breaki asai enema tini ya kan se keep quiet a onyankopon ade bia enye bia no kan wasem atwakunkum ya kan anu tum na ya mini ensam na ya de ani hwa ade a empemebre ne enhyira eba eni so ni wukunu etewo ana woni wo yire etewo no mo a yanka se eno abusia o ene yanka se eno wo yire nanso so no esese ni poda se ni bia wo wiase mu ase no wonya secret ni dia woni obi anhye kopetama ya wo bewu abekọ amrem edase ana me de manu be se abi de tetema ne akasa kire me my lady be do asipi na proverbs ka se bi se ojimifo mpo okana no tumu a ebunu nyansafo me kasa kire bi mu am ne mpanimfo bi nam woni pani bi nam woni pani wo kokko masem pani be hunu no eda bonten ipa no jiwudi enti eda sem bi a kire ne so ne kokko masem oka kire wo na my lady ewura bi kwa wade na wade mu okoyere na no enna no kasa dodo enti na ne kunu de nada ne ponchen ba no be sure na ohun se ne yonku bi de na wade ase bibi obebusa ne kunu bia na oyema no kyese enema ekoso na wade mu ti okoye no obusa nsa ewura na aden na wo de awade a wote ase na enema ekoyie ma wo ade ewura ne de ma no an se me wojuju bi na me kofa juju no e de abrew sa juju no se wo yusu a die obebusa wo kunu bia bi okrampa wo musa ode be ma wo ena na danfo no bowura adem kofa ensuo bottle water no se na se ade ya wo de ma me de eye nsuo keke no se da bi enye nsuo keke na baba bi na de ma me se minyusu saade we nti awura na de koy na ade a wo de to ho akwankyere wo de to ho ma no se anytime bi a wo kunu bebie na no ewa bufuo kwaso bia no fa nsuo no gina wanum wo de fa gina wanum sa menkasa awura na start se oye saade no
na afi wo hu se ni kunu ni ye bi asesa because e koduru bre bi se be ma ne bufu kasa pi e wo se nko ba no na no ye din pa ensuro de begu nanim ti no ontimi nkasa afi ekoye ma be ma ne hu se asese me yire na asesa eniema na ontimi nyama oba ne nyina no obusa se medofo na die na menyama no san ko na danfo no ho se juju ya wode ma me eye adwuma pa na free bram beji nsuo de ko ya me de gu manum no mikunu ni minya asem a okasa na wajai obekọ abonten aba na osan bepa mechewo obekọ abakura mpo no asan atode e patame mikunu musa me kura da se die kura ne hia me enso free da wode juju ma me obusa me no se me dofo enye juju o eye nsuo kwa ene gu bottle nu ma me de ma wo na de me ka kire wo nyina ne se sasem sia kanwano tum esan se nsuo gu anu mu a ukasa kura mpo a enye yi me dofo bema wo hwe me da bia me ka sem bi say as a man never must you argue with the woman bema so bad asem eba eni oba nyi akinyi wo wiase da the moment oba bia ono so ne oba agi akinyi no na wo mana hoden opani asem bia kire wo so bia no kawano tum to ono nareka na nyankopon be ye ofie my lady nyankopon shira me do asipi pia anti Paulina etetima ya kasa kire mema my lady Awurade nyankopon shira wo ne dan so wo asem a wo de abaye nyina yesu ya ma family na nim set yefo nso obi abefa ne de siko mu ye enipa nye etikebe ya nke nipa kwa na mana kwa kwa no atum ye hawo ya manie ye dadwene ya tete ye koda na nyina ye nipa ko mu ayenye nti me wo fa bi so obefa makwa abudu kire me ho tete minti me nkama no ntum na afi adane nkomodie adane amane bo afi adane nsem keka ani beba me ho so no na amaso ni se enti se waka kire wo bia ma wasem no yase no ye wonsem bi wo hono mu a enipa kura nti a wansa waka no tumi bi betimi aso mu dia koye adwuma e de atia wo eti ne yese kom ye se ubufu a obuo ne ani die kwan so ya ye kom ubufu ya wanye kom to ase wo gina ka se nipa domu ebiebie wano akofa asem abere wo sede na wo mantamu sede adwuma na wowom sede afia na wutim na nipa buo esuro wo efere wo asem aba ya bufu a wanya kom a wanye ntiwe se wabiebie wano akeka asem ama na nipa mfa wonya hwe mesre se ye bufu a yenye kom yen control abufuo no danse abufuo no be control yen ye haw ne amani hunu nyina ye yanum kasa ye haw ne amani hunu nyina ye yakoma enti eduru bre bia nipa okwa amani bi mu a ana okwa haw bi mu a se ye ne boni mu se ye ne papa mu ya yenye kom se wo ka wanu tumu a ana se wasem a meda abonten a edin se obi betimi afa wasem e de aye adwuma de yatia wo abaya abema wanya admission ube ko school ana akoto wa school so wa manone ededa wano na watwefo no afre nipa so masi madam fo aso masi wo buo o obeka kire se eda nyame ase ba wo boa ankoye wono ano o de be sori atia wo wani be ba so se oda so tiga na ha na afia kwa asa ba beto eti duru bre bia esese nipa wo ye kom ye nsem nyina na ye ka enya bibia na ani hu ayeka enya bibia na to ye na ye ka kire wo bi enipa nye senka nipa ya nkanya ni baabi nipa ya duroi adwuma mu nyame ya wadom ya frɛ se nyame ya dom a ene ya wo Monday eba yi be start adwuma na fa ya dane nkomodie adane akeka ene yesi mimro wani beba so be duru dware na ba ko duru adwuma mu no obaka se nyame ni gya ne kra na frɛ wo se brana be ya adwuma no adentia ebi kra wadamfo bi ani di nkomo afakire abeka wo ni ye bi ana wabese wa kire manager no eti adwuma ne yemfa wo eti duru mre bi nipa yenye kom ema wonu ukunu te adwuma munye enema nkoyie na deda wano eda abonten wo se na ukunu bo akoma 1 cd enso ko bo adamfo amane ye ma 50 pesos ba betra awale ne ho eti duru mre bi a kan wano tum nipa wo ye komu a enu ni utumi enye nsem nyina na yakada bia me ka me se wo so be kasa de a ene o so le a bu nkotodwe wo mpanim na wo nsem bia na ka kire nyame dan so be ka kire nipa my lady me de manu asi ye da se emayiwa bebre anya wade a omuda so te o munware
ni nyina ye nkomodie a omo no omo na mfofo didi e mema bia na omo ba omo brabo kwasem de nipa nhwe ne ye ni obi wo ho a wonam no tumi bi di nachi a ebo ne mapagu a ono de ne ho no kra no onyanya odifo papa bi emie so nkyere no enti moment a woni sa nipa ne di agro no wo ka wasem papa bi a kyere no na tumi no abato agu sa de ni di nachi ene odinam ena me trase din a na me dwene me si emum ye ne atamfo anante pen oh my lady ye ne atamfo edi agro pen because wo hwe nipa bi na ye yam di omu ye anuanom na oji wo mu di ye fa o mu se unua komam ne ye kire nsam bi etete ye na nyame ne kura yen woni ni pay didi pa mini wo to nsa didi o brechira wo sore ye na asem obeka fa wo no ye ton 10 million kra 1 city kro bi en dabi se wo pasa ade ba kwa me pe wo man me be wo man ya wadu buachi me bra o man sa sem bia ba tutututu na me ko bra ko kasem ni cho o hwe wani mu di on carry to hini ni kom me say bra ya wo se me say no kra ye kom ato nsem ni nyina agu na waka ne saa no ye kom no obeka no asem no be kwa na besi wani mu say twan nyame difo nyame kasa kire no because the me woni say o kasa asem no a onkotena se okwa o ye ho adwuma kwasem ade ba kwa mesu afiri me bra ya boache ho man asem bia ede say okwo ka che na o wani di ebi okra be odu ama no reply ti anam say bra ya na de o ye pe no wasere osiko ikom abusua na aboa me kwasem na we ebri eji unsusua na beboa abusua oba broni bi wo esompa fie ha oso wo pedan single room self contained urgently zan wa drone brofo no wose bia ya open IPT TUC abrepo brema UGC kwada so estates na patase babro nyini bi wadwuma mu ha tutum se sika samoye ko so mro no a wo bobro so opedi adwaye ne kitina wo open single room self contained IPT TUC abrepo breman UGC kwada so estate any patase number afreni obia on pagent 05 42 56 31 97 05 42 53 56 31 97 enkwa o mane so sima enum 05549319 0548 931931 yetema ane na usofa wadwenkyere no ebra 05549319 0548 na yenhwe ni onso wo eka simanum na yenko yanim na yenkodi asem. Hello. Mama. Ya jo pacho di yentio. We are digital everything baba. Yentio. Mama, the was in Chesrane, in China, baby, I'll give me the mission. Yamasi machine, what you fool now. There was a partner to child with the out of the road and come on. Erase. Hello. 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 Ejam pacho udi. The family Dennis, make a preference. Yentio Eja Dennis. With the two programming partner, with the name of the problem. But with two awesome. No, I'm not saying you and coming our personal number, and coming the main number amount. And our friend was working for a camera. Jina sona Abraham Pampeke number. Now we are your friend. What me boy di? What was it? We are me friend. What me boy me di? What was that? It's a jomo. Be a no because when they me no. Our any good down. Oh no, nyame ho why? Yo, Abraham Pampeke number. Okay. Hello. Hello.
Ahun, entio. Ya boko de. Boko. Au na beba patola ndi service now. Ami cha September 2. Sebi obia. Ajatum. Emi sho le butu odi amaye. Na me de bia na me ka se ye to yi. Ye ni pana na bi na ye abofo, ana bi su ya abonsamfo. Di tembia no. Nyankopɔ mi hia nipa a ɔbɛte sɛ abɔfo. Nipa bi ɛpɛ nipa bi nkanko, ebi so pɛ bi so fɔmbɔ. Nipa bebree duru baabi wɔ abrabɔ mu a ɛyɛ turu na danfo bi ɛna ɛboa no. Obi so duru baabi a turu na danfo bi na abɔ ne fam. Tibe de bia de bi hyɛ nyame ne sɛ ɔmo hyɛ nipa papa a ɔmo bɛyɛ yɛ bambɔfo na sɛ nkan ɔmo boa abrabɔ mu. Ɛno pɛ na de bia mbɔ ho mpae. Na mi hyɛ wo atiato. Yada se so bae. Hello, Patu. Hello. Hello. Pacho odi entio. Pacho Semba Collins. Eja Collins entio. Eja Collins yentio. Pacho Semba Collins. Mkala su dama entio. Yentio we. Dama su sa nyami share mu na damparo dama ama nyami share ba. Sisi abuwajua kuna mfupa na media tuyajua mabibi fi. Au. Amepile mbasa mama kai. Ama ase. Owa ni dia hapa makumo. Au. Na mkomu mimi nitambia mimi nimekudie. Kama hisi amela mfupa na mabibi. Amepile ase mama. Ikra kwa bana so tinda masipa ni mafutwa. Ndio maye amishira mpa wanyamunyira kepa. Enso yada se paase unso obaye. Hello. Hello. Pacho odi entio. Hello. Udi. Pacho yentio we. Pacho ye meteme kwa mwenyewe kwa Naniaje kwa ejema ma yede ma ekitu amodia ma yewe na ma naniaje papa papa etike eni pare wa awon tini ekawa ni shin wan ko ni enti ma ba se na bi ma e ba se ha on dia se le caso me di me de mame capable de me di ma ba capable le ni sa se se ba mo na me kama ni ti mo le me se na da bo ni me papa ni ti eni pa wa wa ti ti wo da ti ni ka ni ti Yada se. Hello. Hello. Mi rampacho udi. Je fone Kofi. Kofi entio. Hello. Kofi ate on kakasa. Pacho Semba Kofi. Kasa ate on. Pacho, watu wabuka mama aka mi nsendi pa. Pacho, watu mama mani ada hopa. Pacho misema mama mani ada hopa. Mama mani ada hopa because namu ye bi o ana mi ni komo pa me kanu se mi se no pa. Onu kra na utanfo no. Buka we na mama hu se. Nsembe bebre because nya na me ne ye wan pa. Mi se bi a mi bi a on na me ka kire no. But Utanfo kese pa no. ka kire mi se. Pacho se. Me so utanfo kese pa no. Le tanfo kese pa nti so fu bi kan so mi ne bi ben mi hwe ni pa. Nti ma mi se okay. Ama ma se mi nya no na ye ne me bi tia because mi se mi bi a me kan bi a on na me ka kire no. We see me sa ni that ma twi wo kakra fu ni. Ai man distance. Come on. No so no ha me pa wa brabu. Tinda ma pa me titua. Da ma me rempa cho nanka quotation nanka pese me tini. Osenkafo tie mi ensa chichemu nso. Adawuma. Osenkafo tie mi ensa chichemu nso. Pacho say. Osenkafo. Ai 37. Abusiafo ye do frɛ no asi ha ya. Krawano. Case number 1. Comfort and Ponsa. No free buy. Farmer bechem. Why complainant? Respondent Samuel Techi. Seshi. Ejena say. Fauka. Ene jamie de freno.
abɛɛma so obi mfa ne kade ɛne ɛbɛyere ne ada ewura ɛte sɛ your Bible Quran before go to nation apopɛ deɛ Bible kɔnya sɔle koko ada na wusu jai oh gidi for the minimum asɔfo Gideon me papa preko pɛ jesu ase jama bɛɛma no jama tini turu mu ahia asere esu na da ne sedie nyabotre wate ibi abɛfa pagya Bible no ɛyɛ me mu aba bodin give bremwate yɛbɛba na koma tonium this is a champion Bible na said oye no besu well yema Ghana for akwa ba na yema na hanfamra asante manager to mon Sompa 93.1 live on Sompa television muti sa radio ani ani pomden hey come on kasa ode kasa me hwe ho every give us about center kwancha for penny Dr. Solomon Kwabi adano na docs e bisa se wapon ni ho nsɛmete sen na sɛ nyempa rest assured sɛ yɛ mon common family within the next 10 minutes da yɛ nim no apomden pa hwonko a wo pɛ no Yakopɔn ɛna me nso wɔn sɛ bɛka ne kroje yɛ no ahodo enum a ɛwɔ adwa so emu mienu titrim ɛna yɛ hye ne mo ba bɛbɔ ho nkɔmɔ yɛ bedi nkɔmɔ ɛde afa give us about mixture dry boa na etu malaria typhoid na afa join this ase ɛde afree woni pɛdim na afa asa aboosti wo immune system sanso na afa give us P capsules na afa co capsules and so bɛboa na mema one more de afa ne say erectile dysfunction ɛto ase de afree ne pɛdim mu ma ne mema wɔna think asɛm and so ɛwɔ from ya de se bitimi aboa na ɛto ase na afa kokɔ ne amaman ɛwɔ ne pɛdim mu what you say no na na betu ase de afree woni pɛdim to me compromising on your health baby bia oti enka free on the internet number me de betu dwa WhatsApp number into betimi afa na wafrɛn kan na channel to say baby a ton no bia wo man Ghana me titru and herbal shops ahodo no kwa insist say op give us herbal mixture doni bi na give us P capsules and afi co capsules frame on 0543 222 470 0543 222 470 na once wetimi ene anabon komo na pomodin passion ko a wope no Yakopɔn na me nso na won say timi aka de bia meka say give us enoma mienu ada ya na koma epono so de edikan me say ya boa ma wo sense of urgency akonkan ya mpese obe ye selective say yare ahodo aba ni pedie no so no obe sha say wuyi ye meba say moa ni pedie na me say yare yini mu ketua na ye ni mu ekase enti me sraw yare bi ene ebeka woni pedie no fa okeka hwonko say ni ene obenya kini problem oda dialysis so aga na ban a subsidize cost ni bi no sa na ene unya yare ahodo bi a give us enu no sa ye hwe ne mu say won so betimi enso na waye ne sa osan so ye no ade free hono ma ye se ye nton ado ne keke ye che oni oma hodo wa we ya emo ani padua no na wabɔ modern no atwon ho enso etimi ade afri sane ye be ya ene okoto ye nu ni bi na ade di dwuma ado na ho oden pa no won so betimi ehu sane ye be ya benya value for your money anam sen dodo wona no wonom ade give us nu no edi dwuma na ene oma hodo emo ani padua no one meda so ekoso eye ntime show kai national so give us herbal mixture drone boa na ne boost immune system de bia meka so man bia akọ entokwa nketwa ne akase nyina mu ye de police for corner one man ntime anso anu the last point of call our bia shro enso eye asrafo sanso na ene immune system no eno na yare bia ehwu tikai national so say immune system na swan hoden sem eba forma ayade say yare bia bitimi abo e de awura woni padua ne mu nansa na benya de fene say a complete healthy immune system no agese ene onom give us herbal mixture dra entontoma da ho na ene aboa aboosti immune system no can actually say immune system no e carry a majority shareholder ewo woni padua ne mu mema na nya redundant obi ho no ma senka immune system ni ho no mokra enka ye anam say na dwumadi titru pa Yakopɔn de ahye immune system ne sa say enka kayare ahodo beba ni padua no so na ahye ase say ekon e de afi ho no no enya de say etimi eye ntime sew memfa wapomode ho nsem ni agro give us herbal mixture adroni bi na enom na emboa na boost immune system no emfa ma wo kwan hweko so general web na dro simple onyare a
obetimi nso apebi na wanom kan na hye no so say ba bia to no bia na wo man Ghana mani titru and herbal shops ahodo no kwa insiste say give us herbal mixture dra and tontom eda ho be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na once wetimi ni na bonkomo na pomoden pa hwonko a wo pɛ no nyankopɔn enam yɛn so na wonsa enso atimi aka no kroje pa na kai na hye no se ba bi eto nro bia wo man Ghana mo outlet bia kwa insiste say yɛmfa give us herbal mixture dro no enso emfa ema bɛboa na etu yare efe ne se malaria yare no e de afi woni pɛde ma ya de se abibi mem hanim say de it's on the rise no man Ghana yɛn declare yɛn malaria free na kwan bɛn so na malaria yare no faswa eba yɛkɔso a yɛyɛ efia hodo no na the byproduct of ɛyɛ efin no pan tontoma hodo wɔ system no emu na tontoma hodo bebra yɛ wɔ no wiasim hanim say no the common one spy anymore the male mosquito and after the female anopheles mosquito obi san ho de ntia tontom oba the female anopheles mosquito obekaw na wapu plasmodium parasite ne dia gu ni pedie menam se ene opu dia gu ni pedie no mu no na otwe omogya di nti na be ma watwe omogya na amse se wanye nipa mogya nya de so betimi ato ne nkosua na wonom so atimi akoso multiply in number nti se ne wanda di nti a abema the female anopheles mosquito mwaka no plasmodium parasite ma woni dia gu ni pedie na anam so ama wanya de fene malaria fever na me pa chow no ntia nti show onom give us about mixture dro no ebeboa na etu how na say de afi hon mo hwe live on TV a obehun say your numbers na ba begu o television set no ase obeje bre na watchro sabria me koswa meeting komo ya no obetimi afre na ne na bonkomo on 0543 222 470 0543 222 470 na wonso wetimi ene na bonkomo na pomodin pa hwonko a wo pene nyankopon na me nso na wonsa timi aka kwan ben so na mefa so amehu se menya yare afa ne se malaria yare ni bi wo me ni pedem de dikan on se wa poso ya wo ya sanso na afa wi ya no firi hono ma otisha asese epan mo wontimi enedi when na ye syndicate abon ka ye no ho se no kre yare afa ne se malaria yare no be hye wanya bi enso abo mo ni pedem join the sebetu ase sanso na afa yare afa ne se typhoid eno sebetu ase enso ade afa woni pedem mu na wanya arsa pa won so won san so etimi ehwehwe sanso na afei da bia meka se salmonella typhi a wonom de yare afa ne se typhoid yare ne de eba no be hye onom give us herbal mixture do ne beboa na ene atu saa ye ohaw no enso ade afi honom kan ne se no se nsuo hodo bi e bekọ nipadie ne mana se aduane hodo bi e bekọ nipadie no be hye make sure se ho tiansa na comment sa nsuo hodo a ye nom na eho ente no emmomo ni bi ekoma ebetimi anam so na wanyi ekoso advocate se me hye ansana ne aduane bi ebekọ nipadie no hwene ho se indeed the boiling rate and as the heating rate and one man being ye and I'm saying you know do akoni pedie no na fa a lot of unhygienic processes as well ayana ehun enti intimation wo ye ne sa no na eboa ne nipadua ne nya apomoden pa ebesiden na mehu se menya yare afa ne se typhoid yare ni bi obohwa asese efno prolonged fever de no ho agimu sebio constipation yamutim diarrhea uja wona na ofim wensu nyina eye nuama hodo abebon kaye no ho sa no kra wanya de afa ne se eye typhoid yare ni bi awo ni pedie no mfra on 0543 222 470 0543 222 470. Yes, also would give us P capsules and I give us core capsules. Eboa na ene mema wana tinka sem eko from oba wana tinka sem and so from a beboa na etimi apejamu. A mema one more the is a low sperm count. The beboa na ene sebi o ya bema hunsu na mana hodenshon ko sene ye beya obetimi and so ade enya eye eba wana koko ni amama woni pede no sebi o blood vessels na stretch naturally no me show a beboa na etu sa ha no ade afi hono mo ye bema a beboa ama mema yo and so etimi agina brane intimi show the number fraying na ene ene mo enkomo on 0543 222 470 0543 222 470 kind of channel say baby aton no bia ewo oman Ghana mu ni titru and herbal shops ahodo nyina okwan sister say wo pe give us ye no ni bi na watimi ade adijuma yara say papa echa doctor why patch you yo sere ba ko
Issues sitting around. The best of that pebble near the home come. Last 2 weeks, me trendy a pa, but that's so. Hey, Audrey, secret admirer. Yo, bye bye. Madam, Ajijadem, as some trader, so I Ajijada Kunyum. Where we are Babu Mwasamuka. And I won't sign ye. Or Papa, who sign over sign and who sooner a homes. Peja. Bodi, I am me comfort and ponsa. We cry Bible. Sa someone me became. Trodo, minitro. Unyame boame. Abaya bi one on a casa. Why? Uti boy, I say. Casa, ne make. Who bought in a say? Pastor, I did 3 weeks. Now they also a near Macoco. I said, the album for true. I am got me with that Modukuntia. Then you would for true. Hey, of a quick kind, or say, I chum down and I say, ye didn't need to me. Oh, madam. What's it? When you be can't come, mammy, ye serious. As I'm Benesi. How the other die in patch of a doubt. Cast the work as the moon, my brother. The only said, almost through my canoe. Hey, who will be down? Patrol. Cassay, my name is Sister Nettie. Oh, Crubeso. I my Bitcham Road. Okay, Road. It's me, Patrol. Me tonton. Mpabuana Mrs. Aston Banch in the body. Na you see Casemno form, and yes, and Papa Bobby Sia. Near the associate me after near Manedo. In Mrs. Tanaka, Minister the Organa card, Minigana card. Also started to the Patrol Banch in the body. And you for the summer one. Into me Patrol, me Becca, and was a pass. Cannot did that, but when crowd quiet, if you and son were better, no, I could change. Mina Morgana card, Timaka, Jibisiana, Namidi, Intimate, Miniano, Memon. Major 40, no mamma 20, no my fat 20 weeks, so I knock a case canabuna, Motia. Into me Patrol, and I'm which didn't in back room. And I'm being who boy been on him, didn't come my friend somewhere touchy. And no cast on him, pets now, bed by me by. Over Crumbim. If I should be back, Massy. Over funny man. If I should that, and I'm the idea of the man you will be. Who pebby see I do man out the idea of man will be no. And I've been somewhere touchy. And was whopping. And I tell you, intimate part of mistake, I mean, I'm the Matias, I mean, the man and quite go happy be our tea. And what cars or by me home into or by me home or by. Hey! Into or by. Hey! One quank or a baby as somewhere touching the cratic kumasi. And now man about all farmer was there, so obey you there. Obey you. Say to the Kuji Babu Wusu. Now where do you obey soon? Hey! And to move Sradia Bebreba, ye can radio so any TV sway. Hey, ni photo way, touch Samuel. Ye knew some baby, now so the Abobano, I buy one young papa. Bonnie will be dinner bonnie. Wouldn't he say this son, a woman about baby? I will. If I shall be needing come off phones be 2 weeks before and son or baby. Now, what you mean? Now, man about them, baby. Hey, me and Coco Peter so jadi. They said they be a Jimmy Phone be back 80. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica wo to asene fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey middle
na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na nwanwa ɛno a me fidom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma mogya edu mwafusane no ɛkyɛ natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ Iwak natural health for bi bidro bi ɔmode aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo tu ogu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ɛbɛgya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnya ma pemfo ɛma wɔma wɔma nofo anansa nkɔda wonya nyamfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ɛwɔ 024 89 28824 and 020 100 0021 Destiny. Way this year market. You go from Jinameno, Yanyan different type of Jiname, Betobi, Abwani, Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi Che Papa be a dummy comb. Share. Bashebi. Femi Bango Papa be a dummy share. Yatete Yamane so Bibia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi coche, Eya Fofo la po Yatesu bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from now on to me bread to my ding one pen. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no national bottom. Are you pro? Again, I'm upon a permission about Siamoa as a Nidian. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. You are cold, did you nip a dream when you now put a mamma and to my wound. I would name you. Wouldn't give us cold capsules. Go your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men are waiting for you to watch one effort. Give us core capsules. A pain for a batter, one more menu for an inquadawin in fear to me and uncle. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hianye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekase powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum so for mama and na me so menya
minidi wunim ni entira ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo ni pedua ni mu a ni pedua no pɛsɛ wo kutia yareɛ no na enam sɛ ahoɔni nu a ɛwɔ ni pedua ni mu sa na ɛnoa na ni pedua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wɔ no mutu ɛno nti na wo behia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛmani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia yɛton abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛsa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo deɛ ɔma kwada nofo ne nkwada a wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratowo yi atum Usisi na ya uya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutu wo okunwachi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti to be paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwuma edi brafo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital wo hoyi die dompemu ya die ebe kokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sa dompemu ya die nyina ya wonfidia ya di wura dompemu eyi ya die bia hinta wo dompemu ya jisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu ya die ebe kokora emma biem Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quendia near your dabroso. Ninquan na boom, and so for manapa, so for manapa. Hey, bra, a seminar no canoe, not a secretness. Hey, tea, sister macro copper buying. On one hour copper sister spices, a big drasso. Spices are who do a sister dear big drasso, and no name intersemio. So filia pontia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Saku consul over chicken flavor. Na so pese we stew so stew flavor. So con do beef flavor. E fe se wo pedudure to aton. And one is obeko edum pampa so PZ Roman Hill Swami Market and a Bantama Market and can so CMB and now Okanshi Ubenya biwo friend 0243 535025 and now 0279 140940. FDA aji edwadi nkrat we yatum. Mama's Choice, your favorite. Yeah, thank you. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the TV no when propose amamia. Nyebekesha. For my dear mamia. Hey, yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. So make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Never. The Akabiani, I'm a power the Adriampa. And Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwadi nkratwe atomu Anyo, said ya friend say ya nantifa montene so na ya trete ya pom afiwe Sompa FM 98.9 Sunyani Sabakaya way na ya nantintinite ya pom enti on the 9th of November ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya bepie coronation park na ehɔ ne yedura ye abiba up any abiba down abekoso meche eya aerobics ye nyanim difo a o mekasa che wa pomden ho enti hyade so se edane de ma onpabu anya ready adipamfo bankfo etiyefo ane political parties nyina saada no goloma shifo aye ready jamafo beba afeti tin ne beje agum na mo best DJs ama monyompa eye peace walk
Kainasha no said 90 away, yeah, Trenton Yapom at Yako 7 December, Akotuaba, a Yasum Bianqua, Abuafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, Anna 21st Clinic. Walk with Sompa Nantibio, not Trinity Wapom. Oh, darling, you are always on my case. Class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Come for him here. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Come for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie. Obuasi diapers, papa. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji ewia we say. Minia, se me kaya dia free SHS aya ma me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe yen nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me ma miensa ne nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado any Dr. Baumia at the free SHS ebaye. Sisia me mamiensa, coffee, esi, any kojo, any na kosko kasia ni bi. Minia, no one in the yano moeka. Almost a mobile more than such a bebemo. Ebi muso mobile mube chem. Ebi muso mobile mbema ufoni bi etu school fees ni bi. Hey, omo person mo yoma de ni bi mo. Inti just a wine entua. Na wine kwa ni free. Omo person mo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wose eboya humodin bia say. Ye beba free SHS ho ban. Na ya no mamba mbe say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia e de abrayen yi o. Enye free SHS for ya na mama ne nkofo say enye possible yi. Nanso se say die. It is possible. Afiwe, ye tu abadi abo free SHS ho ban. Tu mama Dr. Baumia, number 1 on the ballot. de be yadwuma me be komasi o ma be hia be ma minim ba bi a wote onim ye di nkomo 2 weeks be ma na tu abebo me so e de na asi kone 2 weeks na bra na yes o be hwe ba bi a wote ene de ene obae me ba shan nti obae na e de
Eba jo nti oba na obetna ho no nko biem na me ka say. Me de me mpesa me oba me na ma hide dan because me di kan awo me enza me ma na show me ti me mpesa e bi nti wa nkwala say. A show me enza. That's what they say. Yo. Enti no. Onko na me wonti metna me so say me ma me ne papa nim no na me ti me pa no nkochia me ma me sesi because anase me papa mo e wo say me na oba na wo so be hwe baby a wo betra oba na okura ne bag. Ah. Ne pa cho dey bi. Tidia no re betra ho. Na atade be no hye. Ano hye wa wo be o man pants. Ne pa oba e odi 3 days no sa ba kuma se na oba fa ne niam ba e. Nti oba na me ka hwe ne se won pe ne ba bi ntina na o ka hwe nti o dan. Oba fa ne niam ba fa man ho. Na e se wo manidi. Misi mamu wa amaba maka kire mo se munya yadwumaye na mu de mo mpem koton twetwe mo be ma mo massage na mu yadin ha we mo be yadwuma ma mo wo be yadwuma ma maame me pa chawo e no be fa ne niam ba na ekosi sei nti me pa chawo ba e no ka hwem se wone ne master nya case bi nti no ontimi yes adwuma ne bi na nko benya adwuma bi ho adam ka se we ho de adwuma bi a hye den ho nti what maintain nti se in case of say me so me wo ho no na bi wa ya na me ko day bi nti me wo day na dey bad day me ba shan ko bad day na de aba ofufu am na di nti wo be na we me pun na papa na ni so ampam na ye dey nti me pa cho wo maintain nti obi be kan adwuma na no no ne kwa fe de na me nko bi nti wona ya na e kwa adwuma ko bad day no ba shan wona e ko na bia me so se me won paboa ne bi ho na me de paboa ne bi akọ na se wanya ku anisa nkra ne friend dada yo to aswe ba ya me pa cho eno no wo ma na me ne sister me ne kwa so me ba wa wo miensa me pa cho me ne sister ne kwa so nti wo ma na bebi o se no ka se wo tu afri ho nti o kai wo tu no bi sa me se bebi a me wo na dan ne bi ho na me se me pa cho ene ne obedi hu dwuma no ko hu dan ra no ne me obetna afie obi nti minister e betina if you make up benina wo hu me ne boy no nti e na me ka say o misika me didi dwa di esha minister bia o no so ka say ne bank ne body na oton esha na no ko ye betimi ko free bi nti nki ye nya sika dia na nka ya kofa ye ba ne ye ton an ne hu say ye dia nti ye fa adwen ti e be kwa ko bo besia me ba shan ti minister fa ho adwen minister na Ghana ka de me de mini Ghana ka nti minister na di ne din aye bibia na oji sika na say o minua sene woti koba obre dia sika no maje 40 nti meje a member 20 na me so ma fa 20 o sister ba tan oti ne ba tran aw nti be mam 20 na ya me so me dia liga na msi nti ma fa nse mi sister no so fa nse ni PS e pre ko nti bibia aduane o bibia me ne mi sister na ye bom nti ye kwaji sika ne nyina na boy no ho no bi nnim de e koba nyina ne bra mi re nti ye nwi asem so hwe obewi sika no ye kwaji sika no ye kwaji ne Monday na de chi Tuesday nti na me horo me man ne mpaboa Tuesday yenso ye kwa sorry bia Tuesday be ko gidia na ye mpa gidifu am ho ti sei gidi ni awati atoma ye wo mu mani sei kwa de mi hu bida she gidi ni akwala ye di sei ba ma tumi shout 2 weeks mani fa ne bag bo na chi betu tira wo dem oh wa gusum na ni mu ase a hwade ya kire aje ho ka sei ma me pa cho e ba za no e no jare e no yes wo di kan odi ka akwa odi kan akwa sorry na se wanya kura de na akosum nu mpa cha me de na akosum nu mama ya ba na su pa cha nti ebe na me hro mpa bwa no no jare anytime ya no odi kan jaye nti no ko no se wo kwa ya yen ntem ne mra na me se me pa cha ye ba sisi ye za ta no cry se wo ko no afesi kana de ahye ni botom abra mi nsusu mi ni wa fa 40 million be se pa cha wa fa 40 ndi abi jana ni fa to ni kura wo ye de ya yan so ye kwaji iska eni para wi ade ye kwaji ne juwa da de chi benada no pa na no cry se wo kwa so me pa cha yo wo wura idi o Ghana fo abai wa mobrofo antre abekuma se wo wadi na chi so one ne be twempre 2 weeks watu akotena ga ne so fa aman abai wa akwaje bisa for 10 million bididwa kurafo tachi ama wa wi de adwane kurafo didn't say ne ba cho Samuel tachi kurafo wadi wabani sika dwane na wenye nyame a kubunu kuya so ya fakwasi abura aduomi tachi ma bo kyerwa achim da abonware kasa awele apetesu afia na de asili wo abusapani mrafu no ne yenhye na su Kristo nti wo baby awo
wonya wo to da so amfa kra mo brofo si kamre na na wo so wo se san what sin electric wo once we di abro wa abrabusum na me pa cho kwane kumase ya no ususu se he no te comfort ususu se kumase he no because one fan could feel ni fie woni ni huni pa bia ba cho ma ni baby o etuba na che so ni fie na scan so na ho nti me wie ya me kwa asori na 6k dey ma kwa je business dey be kwa na ja so for shira so before and na dey best start business e be ya di dwa na be kwa so ti me kwa scan num na me kwa bag na scan nim na dey me gina ho din na say na me dey a share baby fufura na me say dey bi e wa na me fa phone na me frɛ so phone na me say da me pa cho o sa me aba asori no so onye du asori mu nti odu ho be frɛ me Ghana me friend fa wo ka no me pa cho an sa no anya ne Ghana name me pa cho kroni di nti ene so for so on ba nti e wa na me dem ka kwa so dem na me so da ade asame aye de sika nra nkwan kwaji ba nra Monday na Tuesday same yare wie so ba sorry sa first kana she ni bottom e de ko nti e di abobo na mi wan se kwaji sika na me mi wade anga mpeta me diska na ye na o ka chem tem pabo na bebo nti wonu kuma se ade e ne town nti no ni bebi mutu pabo na bebri to beba no be tu bia ma nti de na e kwaji sika na ba Monday na nwumre na ye ka asem na me ka me diska na be ade foforo na di buafu na o te no kwatena nti me ni me sister na ni kunu nyina nti o te ne ho no anti asi nti say banana no first ka ye ya rin say ye betwen man days be 5 days bia because they will see ka say baboa na be boa no ni bebi mutu baboa ni nti no e bi o diska na be ba ma eno ne ma ye tena so sa ma na hotwe betos ni enim say ba o me na wo ba na na oni ono frɛ no me pa so ni phone yira e okuma na okura attach bi na obi je ono so no ni Ghana card nti no we agire nyame abasa ai agire nyame abasa je zo mo se 1 week bia ye me metres ka say man say sa na ye kotu aka na ma wa na wo be pa brante no ye mo ana pe no meboa no de ye beboa oba ten no e me mo bo me ba na ma ba ne so oba ten ya okura koda wa kwaje ne Ghana card akwaji loan se me nua no me ni wuchemu a wo de se wo dodie wo de awale Samuel Tachi an ko gina so me pa cho sister na chance spices ne kan for the band of nyina ade bia opese wo dis spices se hu eye ya ye ne kama de ama anu so de enuane no de chapo ye wakokɔ de odwan de aponche de nantwie de stew de fish de sister na chance spices no monosodium no artificial colors ye si didi peche ye wadum pampa so PZ woman hair bantsema dwom so amedwom enkransie mbini okanhyi free 0243535025 offsist ebusuafo ene meche eduro ibi tie na de make kan eno wasem na wo free ne toma mebusa wo emma wotumi tonkosua dodo obabi ntukosua eno ti na wo ye bra 2 days na eftwa no ukosua na wotunu so emma wotonkosua dodo emma wo high libido watinka kosoro emma japade ne mu ye ofremfremfrem wo menstrual cramps wo bebu nsa na wo bufa so ebeyi na free ho mood swings se si ana ase wabrabo no e dane ubufu na wo sere na wo titom offset hwanu madura midpoint pharmacy fatu tirim na me bie line no na utwa machew baako me pa chew freyen 0596 607 585 yes extra long heavy flow minty and yacha pint liners 0302235295 holy mosquito spray na coil waso spray 15 minutes and san we ra dining kakape entumwa enso nkronsuo amenkuo ensuo to a emo anketenkete ni nyina da ebeyi na fridanum na wada na kronkron 0322037623 Emi Pro odu ko Gwanju China obeje obesa obetwa ticket baby a wo beda wo hotel wadidiem obepe agent amount na wo de uniema 0244924573 Sasam Herbal waso ko kete so ntumi na
Satika so anantu akoma bon tentem unipadua no nyina hye ya BP ni diabetes rade bone esisi mogentry kwan cholesterol eya unipadua boso a edro ni yakadua fresh ladies etu ema white any menstrual disorders every ho na freshman capsules nso ama bema wagina prim kana eba misha malaria dro number 1 edro ye immune booster 0243559319 Ghana growth say ufie no odunum kopedua sanum a onam TVET san djuma de kire so emu adwuma 0308255775 Meko Canada, New Zealand, Germany, Austria ane tickets 0249004488 Obo Herbal and Medical Research Center adwato adomenu wakoma bo kinkinkin ye adwuma kakra wabre stroke nti daseni aka fom or the prekese powder ba etumo jare asekra 0249761508 Abishop and Pempranade Ayane and Kapo wedding rings engagement rings your anklets and so ho me pacho bibia ko chodofo ye ko China bayi and ye mebu say cha Astam room adisha market echi 0598585219 admission St. Andrews SHS na free osi oji SHS 1 2 and 3 ka hofa obanoko na obetete no pa ye wo asinfosu 0244696911 piling ni stomagard piling to kokwa if pai moja etetalo kon ho e dia yemtima brew edro ne piling stomagard udidi ahyeso kon ho untumi nkesu untumi enteta eno so am wo fra yekutua eye stomagard 0597216047 eye Ayona Pharmacy Wamunupa Bread of Heaven International Ministries wayen Kenya somsronko ofrasie 25th November akopim 30th aton safrenya miaso fo awradede hosagu omso Safar Gardens atasmaso enadwumadie bekoso anumre no nsia bia mepacho ose consecration ordination die eye 30th November 0206 079 0550 midima fo se wani amawo a ene wubewu na wonu ne bedi ama wonto atwa time e de ato yade no so ju hudi abodin stroke ni nua no ma prostate abedua wo so ebu akwa agogo nkran pokua se mayera 0244774282 madam it's your first can nene na hini me pacho Monday we Tuesday etwam na ya na ye 1 week wonti ni nka biem me pacho won frɛ won so me pacho David ya bi je fa ni photo ni to so ni entrende no sa wati asise wawu na woni na draf na branch yet say na wi asise mi krafo me pacho de wom ne se woni Ghana card nti na le phone e kita ndada no so e right nti na won tende what do be ku na we de ina mai Jimmy de wajimi bansama ahwe enti phone no de wo bi ana woni bi me pacho woni bi na nya na wo se woni ni di komo phone na wo frame na wo kuma se an wo be ba na wo se ne phone no yirai o ti no mo ye adwuma na wo se de to no obi fa nti obi fa na me pacho so woni Ghana card nti wonti mi ngongo twa bi za na kwa nti no oni phone odone obani ku obani chido obapa pacho din di say chef am comfort amponsa ma me kone unso de kone kasa unso de comfort amponsa eno ono so de say grace e chan ono de grace e chan na fe me kasa comfort amponsa na wo je so no e kone your bible correct be focus ya na popede e pacho me bible ma ne so e pacho me bible yo ozo kwa yan so de gidi e pacho me ko gidi ni bi yo peja bodi e pacho ya frame comfort amponsa ma ne so mi kura me bible e pacho frame comfort amponsa mi kura me bible sa sama me bekan no kre no kre minitro erade boa me asam no a wonu ayi burusu yi de na wusu nim fa ho e pacho ma dem nim fa ho ne se na farmer kromu aye wo no me wo kwa neja nti oho no fiewra ne ba so obegye ne dai na menam kro ni mu ana me hwehwe bi nti ba bia na me sister he wo no
Honam konya adai ni bi. Enam ko hu fie. Na chese we no nya obusuani. E ba cho da bi. Asa me koto no fie ho. Nti me ko pe dai no na fie wura ne de maame. Ti o de maame no. Na o ka kire me say also minim so oton pabo adada. Na me so me ton banche na bode. Na me yes sa de a. E ko pesika. Na ye de atunton aniema no. Enti me so ka sanye mu no me nsa me ko pe bibia bedina sika kutwa me. Ti me nsa no asene me ntimi fanye ade a adwumadini biem. To o kan ya no to ko chima ba no sister na msiye. O se me ko echima no. Akonya busie ni bio baabi ombo busie na msiyo ne me mo Ghana card. Ti ne me dimidin be ko akogye na mama obi. Eno wa se maji se na msiye ne maji 4000 na mama ne 20 na msoma fa 20. Aw. Ena mene no ya dia kwani abasa ata no bucket wa no kresha. Be no ma wo no be 2 weeks. Am dia kwani abasa nti week na otwene adwada na atwa mu no. Ena omoma ye ba kuma se emeji sika nti ekogye ye na ye bedu na ade asa. Nga che mi sister nzo on fisika no nto. Na ade asa nti ade che blanda na. No diska na koma ye sofo no ehira so ama na che se ya che. No obi afa ne de. Ti bema no so ye ni nyina na tifie bibia wa na ye me wuye wa mame mpra oduane bibia bema ne na ye ede mame ti oye no se ma akone na mse papa bema we wana na pra o ma mpra opra eye bibia ofie ho se no de tetemu se wo de tete yo so ye nim ti oye no se ma akone na mse minwa bema no se me kwa asore na mse yo ne mo kwa mo mpa ye maye na me enu ta mame me ba asore to ya no si grace mi ko nti ya na bra na na yire no si yo ti na yire no so ohuro ne mampa bo do obey sister nti ohuro mpa bo ni we no se sister ko ne me kwa bo na mse me pa cha mate fe dia me ti dem ma me wona so obe bo hwi mi dem mo se brim na mse sister grace ya da wo se samia face kana dwane na me kwa so dem mo oni ho eso me ni mi kunu so na koye wono na guarantee ma me afedia sister ya be na wa wo kwaji sika na ba wan fan to ade koma we se bedu na ade asan se make se na ade odan wo de na odan no ya tum se beni saninti me asemu bienu na no eni me nko yie mamu me an ka so no fan to se onu na pani to onu fan to nti ade chi a na wo de kwane ya hira so ma ni ane ya che na obi afa ne de ti me de me nwunu bone mma be ma ne se be ma ne betima fesika no e de akọ se ba mo ba sese ese ne ba se ya de bedam na eja mo hwehwe be ma na maye na ba bi eja wo bi on fisika ne mre na ye fa mangfo sika nkoma wo ti master tia mutua nyam ya do ma mande ne be kwa kutua ne mu betua ba woni ana o de se bi ne japade akọji be ma ei woni wo ba bedan ne de ma fa hwe ne sika dwane asewo yo yo Sompa me nyankopo enshamo pa mo adwuma pa mo ye magana ne asatema ende ewia yi nso ne de enche akese ebe free Dr. Ba ase ye edi ama yahwefo ene etiefo enyina dani de nyina se nyankopon ya adom se na ye betrasia me se wote se Dr. Ba ye kasa se ya ya na tie ne ye hunu se me se eya yare sabia yen ye hwe yade ene wo ho sabi yenye bibi foforo bia ho eye yade obi a yade tene so yade tete no yade ha no yade pese yini frasasi so yade aye amanani atete amachese ohun ba bia wo fa no eno na Dr. Ba ahwe ho akofa de oba ade na ye ede ma nipa da sani sese wo yade a yemfa sa de kro no nsa yade no eno na ahaban atwere ne kan eno na Dr. Ba akofa de bie hospital yidi dwuma e wo ho me so say hospital na eye bibidro me so say akosi broni adro ba kokora anim eye de ye nananom tete no na yaresabia bie no na broni mfa bibia ma nanso no mutimi nya mfie oha ne akire no eno na Dr. Ba edi apa nemre mu say yade eku nipa dodo ena obeti we 30 we obeti 32 20 ubo say yade bia na nke first no eye obi a wanya 150 years no nenne obi a 20 years na sa yade na chi no eno na Dr. Ba si tie ni ye na hye ne so say se won pesa yade beku se won pesa yade be yiwa frasasi so pesa yade betete wa mu ani ateta ene na ode ani a che Dr. Ba ho na fa yade bi afra ne yade woni padasani wu mu no ode ba yankopa da roma aban na ode adom ye de ahaban no ebesa ni pedkro no yade ama yade no afre ne so abrani abre nyina no utie a no wage Dr. Ba number wodidi dwuma
said ye beya ye keka nyina no wobetimi afrɛ na afi wache chimu akyerɛ yɛn so akyerɛ wo kwan no na waba ame asa wo yade ye number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way a number Dr. Ba edidi juma ewa yaso ye ho me se wo se wo hwe Dr. Ba epi akira kwan epe ba bia ayaresa abu a ye hwe nipa yade a na ne ekumase wo de wani be che kumase atonsu agogo wo de onya si aban hospital ho nanimu a me si unya boss me pe doctor abon so o de ma so na chese o mo asonsa de wo no de obepie yaso ye hoyi afi enkran so ye was painters road 18 junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo me say say ena ahwia yi so obetie ne na behye ne so a wote Dr. Ba ne ne ebo ne din a ade ba ko pe ana obi atimi de kai eka kire say Dr. Ba din ne ebo no eye nipa dasani udompe ene wo kase enti abre bia no wote din a obete ba dompe ba sasabro ba mi chepe ba ma jonku ba mi sisi yade yi ba ma chibremu ba mi kotodwe ade bi efa dompe ene kasa hu bia no doctor ba ko asesi ai untimi nyine ho akini a obesasa ya de na manako no eye Dr. Ba efise ya de adanse die to a enne enra me no kasa enne ana mbe kasa asem no enra ye de chana ni bi ba ho na chana ni no oya adwuma o de na de na abo ne nan ne so ama ne na dompe no abuo na chana ni be pie ye ho no awo hu aba ye didi dwuma de to ne na so no o kan chana kasem na ye ni ente ana Jordan ba ne kiremu se ohun bi da no wa chini afa no ohun se abibiduro ne de no mo ye ne chana na ebi aba Ghana fo nso asom ye a Dr. Ba de ye adwuma a ya fa ne nan na dompe ne mu abuo no e de atoso ama ono eni nchebi ube so ode adansije na ode aba etimi se wo se da bia ye kase wunya nkwanhia ama bia wudompe mubu na fa bla Dr. Ba na wutra na de yake nyina bubu nuasi waso a da chibi no ube se wudompe no asem aba ho na fe wadidam fise ni nipa bebre obi obe ho no na ne nsa ba ko na ako a ye wo no na ntisa o na so bia no wo so no kodi agoro bi na ne nsa no ko wo ho ene mubu ye wa pamua ne maame mu ampa ba bi pa bi amfa na nko enti onyini beduru ba bi no ne nsa na ka ho e de na ode be ye adwuma eno na ye bo ho dawuru a kire wo kwan ne se yempese nipa bedi dam abra Dr. Ba ho yempese nipa bedi dam abra ne kasa na ne dompe ho aka na fa obi akose no e de akogoro medamase eno nti na Dr. Ba se ye wudompe kasa ba bi abuo bia no de ye yan se wudompe ne ba bi abuo bia no betimi de aba unya daje de be pie Dr. Ba ho se kim ya de aban betoto so ama dompe na atoa ama won so wanya mfa hodie enti hyane nso ebia na wode ne nso wode akwachinchin ba bia ena me na wo kasai enyeye onani nso to anemu ya oya obi de kra de omo aya ama na echia ni nyina no ode ba Dr. Ba ho a ye fra oya ade ye ayaresam de sa wo protete ne se ya ya ne ye fa ne ye ne ye na ma wo de watimi ya gina ayeye enu nti wo kasa emu abu dadada ache wo chirewa fabla Dr. Ba ho na ye hwew afa ye kaka sa ne ye kaka sa chirewa kasa ye no ma bebre me se wo kasa ye hye wa batia ene enu aluso ama ne wo so ade emu ana wo nsa na yi etu be hu kwabrani bi dane dan nyina no o ne na mfo di agro akra bi na pem na wose me nsa na yi mu mafanhyem se wo de me nsa yi mafanhyem dako no do nsa ne hyemu enyeye fisa ade bia elusu bia na ade no foto mu a wo di hyemu na yi bia kire se wo ta di hyem a wo be hu sa fe de e hye biem eno na Dr. Ba say wa ya de amenne wa beti wo pagya onsa ne yi rough eyi basabasa wo de ba Dr. Ba ho a nyankopa daroma haba edidi dwuma no ne de ato saa ho na ma wo ne ya kyekere enam yensa chi wo ba besane na wonsa na nka yiye no onsa na nka amaso ema no onsa na nka ya wa ba mu no na ni nyina afiri nipadua no na ho atɔ obi de anya na beti obi de Herbal na jonko no
ɔno nso de ayiyi saa de na ya pa adwonko betimi amenne wonante bɛka wo sɛ de obi awo opane no ɛno na so wahwe ni ya one day wobɛhu sɛ anka anwo obiem na de wato fam o sɔle a enye ye biem etimi sɛ wo na awia yi sɛ ebia na wo hibon wo adwonko no ɛka won kakra hyase na tu anamo na fo ani kyerɛ Dr. Baa ho ɛnyɛ saa emire bi achi no wobɛhu na mane ama wo nso udompe agyegewu ama ne wakadem enti obi a ne hibon ɛna adwonko no ɔhawa ba ho a wontimi mfa nante no ɔmfamla Dr. Baa ho afa obi a ne kotodwe ya ne yaya dia ba mu ɛno nso ɛnde yɛ asɛm dada da bia yɛ ka kyerɛ wo sɛ ayaresa mu ayaresa ɛfa kotodwe ho de enipa baako Dr. Baako obetimi aboa wa hwe wo no ɔno ne Dr. Baa etifa kotodwe mu yade no ɛbra ne ho ɛna me ne wudi nkomoi obi de yɛ kompo ɛne ha no ɛno nso ba Dr. Baa ho a yɛ bɛhwe obi de yɛ dambo adwunumu haw ɛno nso ba Dr. Baa ho a saa adwunumu haw no yɛ bɛyi afiri saa nipa kro no so obi de yɛ fom yade ɛyɛ twere yade ɛna ɛtete no Dr. Baa se bra ne enyi saa twere yade no ɛfiri nipadua nim saa akwara no kra so watwa ahwegem nyina no wo de ne ba Dr. Baa ho a yɛ bɛhwe no ama ne ho atɔ no afa obi de ɔsa yam kro mesrɛw ɔsa bi ɛwodin ɛtete wo bia no oba yɛ wo ho abibiduru a yɛde bɛyi ɔsa no afiri nipadua nim ama wo nso ho atɔ ama nipadua no enya ne fa ahodie afa na me ne wudi nkomo papa bi anya stroke yade ɛtete no ma me bi stroke na edi ninya ɛno nso de ne ba Dr. Baa ho a yɛbɛhwɛ amentiri bi emu agogo emu asisie no yɛde ahaban apam yade bi afiri mu ama stroke na afiri nipadua no so ama ne ho atɔ no ɛnɛ me ne wudi nkomo na me ka kyerɛ sɛ yale bi ɛwɔ nipadua nim a wopɛ sɛ wutu ase ama ne kɔ no ya na ade wani akyerɛ Dr. Baa ho ne ahwɛ ama ho atɔ yɛwɔ baabi agi nipa to yɛwɔ ofisi wɔ hɔ yɛwɔ massage wɔ hɔ ne nyina no oba Dr. Baa bɛhwɛ ama ho atɔ eti de mɛka kyerɛ wa ne sɛ yenim sɛ tiefoɔ pa de mofa number na mofrɛ na betu ho anamon eti je number no ne yɛmfa kasa ne nyina emra awieye ene awieye yɛ number edidi dwuma no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 number no Dr. Baa number o hwe ne ye wokumase atonsu agogo aban hospital nachi ana nkran so ye was Spinters 18 junction meso ena awia me no wadi nkomo awie e kira no pa fa bag so pe hospital akode a na ba bia wo so wo do ani kire eye ba so ma me yakopo shamu pa say abi anti birthdays in film adofo wo mudi wo maoda Lance Corporal Benedicta Aglevo Odina Oda ke oketi some passports ono na wish no happy birthday sa ade na talent nche ho no e de ade a eno e de aye oh munyi free so free so jaso hima enso Odina Oda wan na wish no Ura Shadrach some passports and on so we she just saw him and none of every a man I would up. I mean, shroud. Catch the address of fire. On also, why narration or Rihanna, some passports, had some passports or any idea. Mobile Moses, mobile and chair, you know, more jinko for birthday free fever. You Rihanna and narration what catch in you. A bomb piper. Siro nyamishira ene kwatente de ma yanko Anita Precious ajema kusinkatia UK Da Costa na ifininu ya be ma John Akins ene wish no happy birthday Auntie Sisi would so UK John Akins Chrono Banks ene wish omunyina ene mudima wodai onyame onhyiram to aha ante kone amen edi enkwala asem na mayi se obi abetu abetena mu fie mu ni baabi ada na so sole a wo pranti tese mbandai tese anunti ne dia betena ha kofa bai echa abokase so we were friends we kwadwa ntwini rumba wa from afternoon jump aboka eh amemu wa hwe yi o
eti kwani se na wuku aka fasem no me pa cho ukura de wayare kora obeyare wayare o sika no wayare o sika no so ono emesi ni nso na adwuma asai na me kire se sa tachi no oka so ofiri kro be so e chan oka so ofiri kro be so wan kai wo wonye serious we say chambo kasa why enko yani no no wonye serious no abetra so mama won say enim kuase nkwase asem se sabie so ya ka ho to no mu chimu ano sese sister enfa ncha no mani chiasi kama wo mama me nyame som na jibi fo se de so mani ko ba de ba besia no de chia wo ka no hwe nyansa abetra hosre no isa chapa de kasa so mama asem we say me hwe kra me de mani fam kra menti ase obi a ya sabe wa wo miensa woni ku esonkola ne wo mo papa no desinyame aye wadom na wo be pe bibi aye wo kumase abe fa mpaboa na kajetie ya wo kokohia wo bia wone wa keka wonim ne ho bibia wonim ne fie within 2 weeks no waba wo krom aba bedadi na wo twi mienu de atade ba ko na baaye wo se tie be kumase abe fa ne niama aba be ne watra edufode bibi no ya wanya ya wo die ne ti ase ne sen sese ya biye se esenye nipa na sebi wo ewo no ese wo mfiri abusuam ese wo ye kontan kuro bi na wonam edufode edi ba semni wo gumani mu ase excuse me to say because we say there abroso ma ye di mi wi awo papa akoda ya wonni adwuma wi a ya sebi afi na wo fefe eba be ma aba be tra wo so wo ma mi ensa kwa onyo bi ma ye ntwe wo ho ma abetra wo so abajo mi se ta be ma wonu wi we na nu ya wonu nsa abajo de bi na be de no hu e abajo wonu ko wonu man ka me wonu wo na samre wo ye ya wo die aba sompai foto ye de atoso ne wo senka wonni mu ba bia ya wote ka ko hwe ba bia wonni mu ni pa bia wonni mu ni pa bia ki ye tie wo hwe na no ano no e no to awo wo krom wono mo e no ba be ye ka wo se won na ye kwakubusa no chese kumase foye ya dom omo ya wo mu nim abranti na omo frɛ so pa de edu akire omo frɛ na sebe oni ya be ya fa ho so na nka yeso yetimi ya fa ho na oba ta we se so no wo che odopa na emum no ne mfum so ye wone be ma enatie ade na ska no fa nkoma okurukuru afa na waji sister ye die nso nyansa wo fom odo akekire no ade na wonya oda ho no ya wo die no no enti na odo na akekire no e na be me so wotetamwa na ska wode kro ska we say die kira dom na mo me ye say baby onam no papa ya wo ye na adwempa wo nti no wonyankopon na me ya kwan so na gidi asori aye nim gidi asori ti be kwatem kwatwe empra owo miensa woni kum wasa kwatwe empra asa ko introduce be ma na kira osofo wo de mintibida gidi fo wo mo nyesa ama be osofo nso so ni mu na ono wo twempra bra yo nyo ho ade eye me nwan gidi be no mo de no ko no we mo de ni din di se gidi be no true faith na true faith da be true faith no ma chiche bebre gidi papa bia ni wa wo twempra na bo pra ko tia wo sofo no ya we wo so kwata se we se osofo gidi ono da be wo mo so we true faith de wo nyesa de we se em se bia gidi na na isa champo ye na fesi ma enti ni me kan se nyame ne be bo ne mpaye awade bie kwan a em se ye be hu abrantie me pa cho grow fine se wo nine no sai otititi ko kete so a untumi na doctor se wo moja so ate obra yo munye ye wo ya grow fine ye ne ayeko ye de aye moja duro ya hwe before se de nipadua ne tie ene ye de ayama yen ehwam ne nom ne eye kama na wonnom so a entempa no a no hu sunsaso etimi kamfo mfama de gita e ba center mu pay ene ode abadwa maso wo hia no ba bia enkonya ho 0244596532 Dawood said just so krapa yade a yentumi nsa ejimi kwata ne kro no ena dwaman edanchen a yade bia yesa
na wonum 360 capsules no na de ointment twitwi ni padua no ukwanchi upachi kotodwe baby biada ye wo ya 0241244012 edusa Herbal ose madanse nie numbi na moawo edusa ko capsules tu ayamutim eni nuema ka ho nyina da mala hebunu tu malaria no na esiesie wo ma wo ye kama na de ointment ni srasra na wotumi ada enafom 0500 110 115 Judgment Dental Clinic ose ubetu ubesi ubepolish scaling na eno so wo halitosis ye wo Kumasi report junction total filling station wachiri hwa 0559139582 kanjan eyinso krojen obo taro emoja ni afusane yi wunsuo ni ye obreman UGC otafu new road hwa ba waru to kwanta Sompa Nkomo yase depo kese nso ewa ha 0241449191 TIME chai to malaria near the HH no 8 de dia ensanini ase efreni padua no eho 0244417669 Joycam roofing system yewo IBR Ceflock Alozan standard sheet Erotiles any accessories we patrol a pre-color coated AX150 self-cleansing properties, no leakages, no rusting, no fading. Ya baba be ye wo estimate am free baby I will be attaching my Ahenso brigade Kumasi Sokoban and Pabame any police station Jen Michelle Pacho for Joycam 054015125816 Joycam what in yami bribi wasoro manisanka piwak ayetwa eshiwe pai ayekoko garlic mixture 100% natural garlic and ye dia dri sanu na yo tititi kase amoso eniyama sha wo so me pacho wo wonte hyewa edru no mamu ba bi eto edru biada ebi enso ewo 0248928824 Auntie Paulina. My lady medasi me tu sa afu we na maye bi no mama mani na ho se me kutafun we na se be ma hia me na wo so wo pemi a me na me ne bedi nkomo se be me nye kom because of odobi a me do ni nti me fun yi eye kama say wo mi say wo mi say wo e bia na be ma na wo ba na nya do no odo me na mo me fun yi ni wo pe obetena me nchen ya enfie bebere kwapem se ne nsa be ka fun yi no de bedwane no de beko me ka dia be si aba ya idi isu yi according to ono ana sem say time ani nue ka so obebo na be sia 4000 no ana oba Kumasi ha ana obeshi ya be ma Samuel wan kana no antum en ono a kire ni nsemu kire no en na wasesa ne niam betena wo su wakura na se na se ye ka wo woni aba ma ehwa na ese nkosesa ne niam free baabi ekotena obi nchen eti ma ya mama mani na wo sa kwan ne se ba ma eso opewa enye wodo bi a wodo wod ba e bia na bibi a wo nchen a wo pa dai age free wo nsem emfa ho ne emfidudu obedi wo wani ka se wo nchen ebi na nsem wo ka se wo ba wo pra wodo wo ko nsuo mo ne kwa sorry ne soma wo mo som no wo ko bi enye wodo bi na no wodo mo ne mo bibi a na wo ye de no wo pa free wo nchen sa eti durumra bi a emma na nipa binom sade na ye tete ma ye kasa kire me ma ne ye ka no ko mu ye ansana bobe ye comfort you kwaji sika de abre na damfu yi na wone boy na di ho nkomo dada enti da sika ni bedru ye time a di kwa wura da mu na be ma ne ya we na mo my lady wada roma senka wo betie me a media me decision na me take say ya ka case we wie na di be na awotwe na say yante be ma yin ka aba be nko ye case ni enchi na damfu yi e betimi aba so wada na nyanko na dam boy ya ye lie yeti bi da biya my lady be ma wo hu ka cha ni so fa nche no ai be ma wo hu na ye yeti aye gusa ikura wo ka je minim ni kurom minim ni busuani bia ni oni fon le fon asai wo Kumasi abetena kura na se abefa musika 4000 asabi yo ba ka say oba tan momu na 4000 wo ko gina ni mu akotutuka eti my lady wada roma say ye chi na edi be na wotwe ni ehun na o ma ye nche no so o ma ye chi na wono aba ko kire baabi aba ma ne wo no akwaji sika ne de aba cause ebetimi aba madwini na me kire ebetimi aba so ne aba ma ya ye lie cause entimi nko ba sese woti ya se wonim ni busuani bia wabetena wo nchen ekomfie bebre wasafo awuko wo mu kra wone na esom onifo woni hwe ade na betimi aba ma sa ade we yakoso
sabi ntino ane wo da nyina na wo nsuro eti sabi o sabi predia san sabi manu sumina so sa de ache na brante ewu anka nko pe na busu afo agira kwan ai eti mesre bia na oni abrante ya lie so o magi sister esiga wo mu fanwane na wo mu amakodi eti mesre wadawroma me de manu si se di be na awotwe mienu emfa ho ne se na damfo no eno de me nsomu na mmom se me makwa akwaje mesika e de abrawo na wo mpena wo watu afiri kumase abetena wo so na obeje 4000 akodi edi se me de be cha wo de dabi kwase nne ewiase enipa hu ohu eti my lady wadawroma mesre eno de ai me madwenkyere no di be na awotwe na se onye hu abrante ara so omonte ne ka won koye case na ye nkyene no wanyi sika me de manu asi ena me ka kire wo se maame emfa nche no emfa ncha ba yo ida the what wa wo seresere no minim de ne haw eti me nyame na me be sole akohwe be ma we de de ba so emfa ncha jire no na ji sika. That's my judgment. Oh sorry eja ne kwan so a my lady na mo sofo no agidi sofo a prim pratwen so no ono so wanyade me pa Charlie Prestige Ghana Limited and the 2 pure natural mineral water aba nsuo no ye de afa reverse osmosis mu wo ye wo topon gya wade bi wase an wani mabenyam GB nemo 0538141360 Mama's Choice se fufu mix ye wo bode mankan ene bayre waya bemudura kan no di premium gari mackerel de yenka 0244254202 Faith se enron ketua wani na woposa stroke ayemkuro sasabro wapono waposo te hyewa ye wahene makokoben enkrante aku so tuom 0244583859 Boris B ose proudly ifiakoko e organic dear deni dear mref mo amoye fried rice restaurants any choba operators nyina we de e fie pe me pa 05444453 oboase baby diapers ene ye kanfo bakoda ne to ho rese enya de ne to ho pro 0240306394 Lawson Beverages Company Limited ama mema ye prim me pa 0248619999 EP original brand t-shirt I open plain design boxer shorts 3-in-1 ubenya bi adishman ke opposer travel and tour building 0243510138 sompa achedie ebusuafo afene okwawiye ejanka bedidi okunafo besere Bible said ohunu mobroni mobo wode afem awurade o otifie ye den kakra bi nsa emu anwa tomantese entoma ye me say obekate wadeja so ene onyame nkwa apam ahokire bremu no fakotu no se awurade na ano kai na mini bi so mi bi ko so mpachede so ema enyanka ne awisia no didi ne hweso onyame a oye no kwafo no bedu nhwam a number no ye 0598 559 802 0241 272 990 Talawan Media and as a Blizzard Foster Ebia Manatum 0551931931 na yenko ahomano eso amame e wano fa pie why say what yesu a fa pie ba chaw mebo wan yeso ode wakọ afre lumba ne kwadwantwi abokan. Hello. Hello, good morning. Good evening. Pacha odin yetie. Yentie we. Hello, good afternoon. Afternoon. Kasa. Original anko. So, on that one. If you want to dance it as it's Nigeria want to sit on. Asumo cookie. And we have to did not get one money. No, no, sorry. I put that account. I said you do the other guy. I'm a funny question. Because they say you go anyway. Any pano one number podia. Ti dia be say the picture ya to sui. Odum fo bi ya dum no hu no. Numbers na egusu no wo fraying. Yama pretty for nche no. Hello.
Hello. Hello. Pacha Udin. Pacha friend is Sammy. Me say free action kedi. I just am young quite near by my chimney. I know to no straight on my engine. Ayo. Because me shena jim ka say on ye ko diata. Ana wa na no from Sasi Urana or straight was that. On my engine. Na den na so be di atem sa. When no from Sasi Ura. Hello. 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 Oba Maudi. Hello. Yate on Kaudi di say. Pacho ye Nana Najwa. Nana enti o. Pacho Nana Najwa. Nana Najwa menti e wo TV ni so kasa why Pacho. Pacho sister no. Omo chine ti lo sister no nya correct. Obi a wo akwaji obi a dia ma e Posari a woto a wo ye no jasenim. Obi ba tan. Hello. Minu ya mi hu mobo. Wo de akọwale. Wo so abetro say ya osi opera. Sama munya be merufuori. Hello. 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 Pacho Udin. Good afternoon. Afternoon did he say? Good afternoon. Afternoon did he say? Network and then Miss Yanya na say. Yani ya call ye unufa. Dear bay. You don't tell me I'm upon woo. Hello. 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 Ejam Pacho Udin. Hello. Hello. Hello, Pacho Udin and you. Hello. Good afternoon. Afternoon. Hello. Ejayete on kakasa. Hello. Sadio, you won't show some can you too much. Hello. Good afternoon. Afternoon about pint you. The Papa Company. Aye. The Pacho Obana Wabasono. You prefer you catch any say. What's not see? What's not see? You are walk up and down Danamono. And yes, sir, and a yes, sir, bamboo. Walk up and down. I said she in front of her. She in front of her. Oh, yeah, she. Abusiafo ma bere why odi pa adwuma na obra no aneka ma wie why rade mo amaka mo beto aso. Let's get